Evo, dragi moji youtuberi, sada ćete vidjeti Gadinovci, tanjiranje za žito. Sada ćete vidjeti jednog marljivog i pedantnog poljoprivrednika. Da vidimo, on ima jednu tanjiraču i traktor. Traktor je marke Belarus, 80 konja otprilike. Evo, sada ću vam pokazati, pa vi sami procenite. Da, Belarus. Evo sad. Ovo je tanjirača Tara V28, verovatno tanjiri, broj tanjira, profil, tamo vamo, levo desno, nije bitno. Sada ćemo vidjeti još ovo. Ovo je, evo, tanjirača Komerc Čenej. Dobro, nećemo da reklamiramo. Jesi ovo čistio? Jesi ovo čistio? Jel to mora da bude baš tako čisto? Vlažno je lep, jel da? Da. Vlažno je lep. To. Šta ti misliš da se to dobro spremiti? Leja? Mogu bi možda danas i posejati. Ali ko bi pio piva, ako ne bi Rade Jovanović.